Dzala abantu abadzala bebasifundisa ukuthi singayithanzi imali. Tsanza imali kuyingodi. Baningi labafe eli ngekuthanza imali. Dzala basifundisa abatali bethu singathanzi tikhundla. Uma ukhethiwe wafaka enzaweni ulungile kusho uNkulunkulu uvumile. Manje kunabantu abafuna ukutifaka ngoba baforced. Asathi uyaqhubeka lapha kabili kathathu so ufile lo. Uyayibona. So kunetinto ekufuna sitifunze and it does assist ukuthi masiphila lempilo sincenge sizofika la uNkulunkulu asibekele khona. Sifunze kulinza sibe patient. Honor your mother and your father so that you may live long. How will you live long if you don't honor your parents? Exodus 20. So kuna le challenge le bantu labaningi labangayinaki yokuthi bahamba baqhubeke nempilo bangahloniphi imilayeto netifundiso tebatali babo bakhohlwe ukuthi these basic beliefs and principles of life ngiko kanye lokuphusha ukuthi uye phambili. Ehlelo namhla marangeni umthombo ephila kwamthelo life sinesivakashi sethu lesicabile la lesinubhoti Chester Athemba esihlokweni esikhulu lesiyoba sikhuluma ngaso youth and culture umuntu omusha masiko noma isiko utawusithatha asibele ngicela ubingelele uNathemba bese ungene endzabeni. Ngithanda ukuthatha lethuba ngibonge kakhulu my leader Babentali to come in here nibe part yale conversation lebaleke kangaka la sikhuluma khona ngithi indzaba letiphathelene ne youth ne culture lisiko libaleke kakhulu kubantu labasha basakhula. Ngiyabonga ngiyacabanga ukuthi kuningi lesitaku unpack so that we get to understand it in a broader perspective. Kakhulu litibeleke babukeli ukuthi siyangena shi esihlokweni naye Chester lokuya lapha ku revive generation. Angisho ukuthi Chester uyi-founder yayo le revive generation. Ngoba kilo umuntu omusha ne-development isenhlizweni yakhe angeke ngikhulume ukukhulumela khona la ungathatha ubekela. Yeah, ngiyabonga kakhulu my leader. Revive Generation NPC, it's an organization that focuses on young people, especially from an early age, as children or kids. Last buka khona tinto letiphathelene nepolitiki, last buka khona tinto letiphathelene nokuphila nje emphakathini, last buka khona netinto letiphathelene netechnology, last buka khona tinto letiphathelene netimali. Ngoba kubalekile ukuthi abantu babe more inclined kule tinto letho. Ikakhulu kathi tinto letiphathelene neculture. Ngoba lisiko li foundation of our lives. Lisiko lifana nembanze esihlahleni. Ngoba isihlahla ngeke khona sitholakala sibhera ama fruits lamahle ngaphandle kwaleti imbanze. So i-culture ibaluleke kakhulu and le topic le isenhlitweni yami as a social activists we want to emphasize now and again as a way ukuthi si-educate ukuthi kubalulekile ukuthi sibe more inclined to our culture and tradition. And i-culture and tradition if singayi-embrace as young people kufana ukuthi siyahamba nje ngemoto ebusuku lenganama-light ingatholakala ingena noma ngabe kuyiphi ingoti. So kubalulekile ukuthi sibe more inclined to our culture and tradition because this serves as a background of our lives. Culture yawubona khona ukuthi kulibani. Yebo. Kubalulekile la ukhuluma ngeculture ufaka ekhathi nelanguage. Yes. Ufaka ekhathi nalama traditions. Yes. Ufaka ekhathi lema values. Yes. Empilo. Yes. Ukhuluma ngempilo iphelele. Yes. Sifika isikhathini labantu abasha basiluke culture lokho. Ngoba uma ukhuluma ngeculture bacabanga ngeculture le traditional. Yeah. I-culture it's in a broader perspective. Masiyibuka ufuna singayibuka siyi-confine because njengoba bengishilo mfundisi culture evolves because of circumstances, topical issues, political dynamics and a number of things. But unele culture lengifuna ukuthi singayikhohlwa lekungiyo the gist. Ngoba mfundisi singayi-modernize sende yonke into mara uma singahlali kule culture lekungiyo njengoba ukhuluma ngema values, norms and standards abaluleke kakhulu lawo ma-issues lawo ngoba lento iqala kuphi emndenini. Ngeke i-culture uyoyifunza kulabanye abantu because i-culture you need to share it,
you need to learn it. But you need to learn from the relevant people. Ngoba ngeke ngihambe ngiyothola iculture yakanthali kube kune culture yakaThemba. Kune culture ye society letsite or community letsite. Kune culture yemphakathi wase South Africa. But ngifuna ukuthi ekuthenini we need to embrace our cultures and traditions because lokho kuyosi-assista kakhulu. And now and again umfundisi bantu abaningi i-culture bayi-associate ne-witchcraft. People don't understand and distinguish the two. Backwardness. Exactly. And some people uma ukhuluma ngeculture labanye bayibuka in a way ukuthi ngathi it's against a religion or it's against a certain religion. Then culture on its own, it's a foundation of letetinye dino. I-culture nje yokuqala umutalwa umuntu uba nesibongo. Angeke ube umuntu ngaphandle kwesibongo. And uma uba nesibongo kusuka kunebatali wena umntwana kufuna ukukhuliswa ngendlela letsite. I-culture nje yokuqala ukuthi uma umuntu wesilisa noma intombatana noma umuntu wesifazane kufanele uphile indlela letsite ngoba la khaya kuthiwa ngilendlela lesole kufuna siphile ngayo. Manje if we don't understand those things as bantu labasha kuyosihlupha la siya khona phambili. So kufuna siwa embrace lama principles e-culture. Njoba kubala mfundisi ma-norms and values, family, kunema ceremonies la khona asekhaya, kunema symbols la khona asekhaya. Njengebantu bakangubane uthola ukuthi babajubaligalo. Kulisiko labo. Angeke wena wakaThemba utholakala uyojuja ligalo ungasiwa kangubane. And lokho bayathi ukuthi ubaleke kangakanani. But again ufuna sikubuke lokho in a broader perspective ngoba masihamba siqhubeka nalempilo uma singakulandzeli kuyasihlukumeza empilweni phambili. Impilo ishayisana nathi. Yes. Sithi sifuna kuya phambili singakhoni kuya phambili. Kakhulu. Ngoba kukhona lesikhiyemo. Ngalamanye imaphi singafunza ukuthi esigogode singaduma singaba mlokwana lokho kodwa uma singahambi ngeimiso tasekhaya indlela yephila lesikhuliswe ngayo kude lokutawulunga kithi. Ucetha kusho lapho ukuthi kunendlela kanjani lekuphilwa ngayo. Niyo le culture lesikhuluma ngayo. Kakhulu. Lebiyothi nangabe we-embraceile ikuthathe ngoba la kanjani basuke baprepare ukuthi ukhona ukufitha kule society lokuphila phakathi kwayo. Kakhulu. Ngoba kuleyo naleyo culture yathelelana. Kakhulu. Ayikho i-culture lekufundisa lokubi ukuthi yenda kubi kulomnye umuntu. Kodwa i-culture isilethela tilo letidla. Ngisasho njenganyelanga ukuthi mikhuba lesikhipha endleleni i-tendency habit yemuntu la hlangabetana naye khona acabanga ukuthi yinhle kumele aphile ngayo alahle lokho lokumakhulu lokho lokungiko ekumele kumthubele phambili. Kakhulu mfundisi, I'm happy ukuthi you are touching the very 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 key aspect. Uma ukhuluma ngelisiko njengoba ngende example balala sengathi baqedzile esikolo noma bathola umsebenzi abasananza abantu ukulandzelela i-culture yabo. Ngifuna kwenda a practical example bathi sidala kakhulu. Uyabona uma mfundisi you have never experienced intractable challenges and perennial challenges in your life, especially when it comes to maybe umsebenzi, umshado, naletinye tinto like my businesses. Utobunga kayifunza impilo. I-culture ikuyisele emuva. Uthi sohambile ngenxa yokuthi awuzange wenda kahle wangalandzeli indlela etikahle njengoba bengishilo ukuthi i-culture uyayifunza uphinze uyishare. You impart that knowledge ukuthi wena njani. That's why the Bible says mawufunza lapha Exodus 20 verse 12 ukuthi bantu bayafa ngokuswela inlwadi. Uyayibona? So kubalekile ukuthi lwadi silibambe sifunze si-understand. Ukucheka iBhayibheli futhi lapha liyasho ukuthi honor your mother and your father so that you may live long. How will you live long if you don't honor your parents? Exodus 20. So kuna le challenge le bantu labaningi labangayinaki yokuthi bahamba baqhubeke nempilo bangahloniphi imilayeto netifundiso tebatali babo bakhohlwe ukuthi these basic beliefs and principles of life ngiko kanye lokuphusha ukuthi uye phambili. For instance bakutshela abatali ukuthi kuganga akunamphumela lokuhle, bugebengu
buletha ini kufa empilweni mara uhamba uyohlangana nabantu labangasi right utholakala uba involved uyabulawa lapho batali bakho bebakunikile le teaching a very basic teaching but wangayi-honorish secondly batali siyathi ukuthi ngibona abafike ecala emhlabeni ba experience impilo mabathi honor them so that you may live long they know already about impilo so you need to learn from them and you grow through them they are feeding you something positive that will take you afar we product and they know exactly what is it that will take you afar but the problem we've got this mentality no these people are old they cannot tell us anything but again ngifuna kuletha the picture kubantu labasha bonke la eMpumalanga la eSouth Africa wonke umhlaba ukuthi let's go back to the roots let's embrace our cultures cultures are very important because they serve as the nerve center of our lives and lokunye mfundisi longunothisile practically bantu labasha ukhona lomnye uthi makaqala kulobola afuna kuba nemfati wangamtsheli kubaba wakhe wangamreporteli anything that is very wrong to start with because umntalo wakho kufanele kube nguye lo understand ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho mabathi honor your mother and your father so that you may live long ngoba lento iyahlupha ekuhambeni kwesikhathi kufaka emgodzini uthi uyahamba labanye labaphuma kubahamba bayethi kwebantu lababuka ngetindlela tesintu babatshela ukuthi lemuva awuzenge wenta kahle ungakabutholi ubuhlungu njengoba bengishilo mfundisi ngeke uyi-understand impilo and mangathi uyachecka into leta senda ukuthi sifunze impilo kahle ngilo lisiko ngiyo mihambo yethu ngoba abantu abaningi balahlekelwa imishado yabo abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi yabo ubona emsebenzini balabaningi bangakuthanzi ubona ngathi bakunyanya kakhulu because awukaqalanga ngendlela lefanele unetinto letingadliwa kini exactly ngoba sintu sithi yonke into loyendako bikela abatali bakho uma bangasekho kunalomdzala lekufuna athathe le responsibility and mawona njalo wenda lento ukuthi ibe lula for wena noma ngabe yashayisa bayathi ukuthi ngiphi indlela umuntu lomusha uthenga imoto namuhla le moto ngesintu bathi iyabikwa imoto but yena akayibiki le moto bathi noma ubika uprovoke ama evil spirits ma demons bantu bakini labangasekho angeke babe ma demons bantu bakini labangasekho spiritually they are connected to God and uNkulunkulu sowuduzana nabo sebathi ingelosi kithi manje wena uma uthwele libhokisi uhamba ngalo ucabanga nitawuphila utakufaka enkingeni manje kubalekile ukuthi sibuyele back mabathatha ubuyele emasisweni basolo bakhulumela lokho mina mfundisi ngizama kuletha nje ukuthi I'm an advocate of culture. I'm embracing my culture. I'm proud of my culture. I learned without your culture, you are nothing. You are nothing without your culture. Yes. Kubalekile lokushobo ebhuti ngoba uma singayinweba nje ishito kancane ukuthi le culture iphakathi language. Yes. Le culture iphakathi kudla. Le ugcoka nalempilo nje kumele wathi ukuthi olomdzala kunamele ngimhloniphe nangabe ugibele ibhasi uhleli phansi umuntu omdzala amile ngetinyawo kufanele kulumele lokho kubitha umuntu omdzala ngeligama lamalanga uba nje lusha livele ligagule umuntu omdzala lethi ubani kuvame kakhulu ngala kapolitiki ngokuthi nje president umbike umntwana Cyril Ramaphosa sekungcono nalo Ramaphosa at least uyayenza lento kuyalumela uma usuka ekhaya la ufundiswe khona indlela yokuphila i-culture uyi-embrace kulelo nalelo khaya ngoba noma singahlwa ngemakhaya kodwa le mfundiso interlinked kakhulu interlinked in one way or the other ngoba sonke sima-Afrika sonke siphuma emtimbeni munye ungaphawula uthini ngekudla ungaphawula uthini ngakugcoka ungaphawula uthini ngelanguage ngenhlonipho nawubitha abantu abadala nemagama and these are the things that we need to deal with. They are serving as gaps
and deviations in our lives. It's very important to teach our young people, because that's the program we run to promote culture, to educate people in terms of culture. And we need to have that audacity, because if we don't have that audacity, it will create a huge void and gap. That is why people from other countries and from other, cultures, they are invading our space. For a practical example, Mfundisi, bafundisi labaningi these days, when they are preaching, they are using English as a medium of communication. But laba kona, there's only balabamnyama. So we are shying away from our culture in terms of language, which is very, very, very critical. Because in language has to be spoken, and it's a local thing. It's not like you are in a conference overseas. You are in a local church, you are in a local meeting. And the people there are local people who are understanding the local language that is spoken. But now you speak a foreign language. And that thing, it looks like you are better off, or you know this language, or you articulate issues in a manner that will make you are seen as if you are the best. Yes, compromise kakhulu. A language is very important for cultural purposes. Yes. Confused. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Akusiyini mhlambe uma singangena kancane ukuthi sibuye esikhatsini la dignity yethu nema rights ethu trampled. Yes. Upon and kuzokuthi nathi sivele manje sibonakala ukuthi siphunzile nokuthi esingcono phela nathi asikhulume lesingisi ebantwini bakithi. Angisho ukuthi ukukhuluma isingisi, sikhulume lapho kufanele ukhulume khona. Kodwa ebantwini bakini, your local church, your local people, the local language. Le uyathi ngcono lesingisi ngoba lesingisi abantu umuntu angivumele. Uma uconstructa from the perspective of Swati ba. So lesingisi sapho ngeke sizesifane nesingisi selingisi. Ngeke. Angisho ukuthi wrong. No, ngeke. So yini bekumele siyenze? Ngiko lebengizama ukuthi we need to educate our people. Ukuthi emihlanganweni yethu lesinayo nasemasontweni la sikhonza khona nasetindzaweni lesinebani lasathi ukuthi siyafana akunasidingo ngoba sipromota ilanguage lengafanele siyipromote ngoba abantu they find pride ngayo lento akunasidingo. And ngibona sometimes abantu babakwenda lokhu reflector a patronizing attitude ukuthi ngathi labantu babukela phansi ngathi uyabatselela ngathi ubabona ngathi bona abati lutho kanti lwathi akusiko ukufuna ukukhuluma isilungu asizameni ku avoid ukuthi sikhulume isilungu la kungadingeki khona si promote the language that is our cultural ngathini indlela yokutigcapha ngelwimi lwethu lekufana ukuthi siphushe ngaso sonke isikhathi noma ngabe ngikula siyakhona unless otherwise say yes buko sesibe yes iveta wena ukuthi ungubani ungasabi ngikhumbula ngikwaZulu Natal ngisafunza khona lo munye umngane wami athi wena always uphokhuluma botita tata ngathi ingane encane but lokho kodwa bekubajabulisa kakhulu kuyakhona ukuhlukanisa ukuthi wena usuka kuphi and mase nihlangene sekunale cultural diversity in terms of language music dance and so forth so kubalekile lenye aspect loyishilo mfundisi indzaba yenhlonipho njengoba bengishilo ukuthi honor your mother and your father so that you may live long kuhlonipha is not only your biological mother elderly people njengobushilo nebantu la utofika khona ubone isimo sokuthi hayi man la nje njengoba usho ugibela ibhasi bathi hayi miyekelena abamba ijavelini umuntu omdzala ushesha adzino ngoba sokukhulile wena usanempilo lenze mnike the space bana basakhona ukukwenda lokho labasha funa sibakhuthathe ukuthi thile kufana lento kakhulu so usakhuluma futhi ngako kona lokho ukuthi nekudla nyalo sesikhulile but kulokukhula kwethu sikhula fast si end up esiguga futhi fast
ngenxa yetinhlobo tekudla lesikudlayo angiye ekudzeni namhla ekseni nje my son was saying ngicela ukuthi ungithengele Powerade. I'm not promoting Powerade, but I'm just saying uthi ufuna energy drink. Ngithi wona you are too young for an energy drink. For what? Uthi hayi it's very nice, ngiyayithanda. Okay. Yabona manje lento ufuna kumjwayela into lengasi kahle for yena. Akagulo akakasebentanga akakatsinwa ukuthi lebeka busy ngayo. Yena wathi usise drink nje. Mara maso uhlola kahle le drink le inetinto letingasi kahle. Leti affecta yini umtimba wakho. Bantu abasha labaningi yalo batifaka kakhulu tikwetitsakamiva. Lokho bakubona ngathi sekudla kwabo kwemihla nemihla. Labaningi baspenda isikhathi ngokunatha utshwala from Friday, Saturday, Sunday. Obvious uma ngabe bekuyimbida lebe uyinatha ugula ngabe sewuphile kutsala. Ngoba phela udla lento lekufana ungayidli kakhulu igcine sekuvuvukisa umtimba. So utibona ngathi somkhulu ngathi udla kahle kanti ngiletindo lotinathako leti mosha yini umtimba wakho. Bantu basha labaningi manje kusicedzwa kungcwatshwa noma kwentiwe umcimbi lothide babe sebasetshwaleni ba celebrate maybe kufa kwemuntu. Mawubuka cultural kwendi sense mara into labayithanza ko labayendako lokungasikahle ukuthi abantu bakwenda ngoba uma celebrate ilife yemuntu ngeke uyicelebrate ngitshwala. Yeah, celebrate. You are mourning. Yeah. So kufuna wena kuthi ngamanye amagama nizile ngalama amagama anidli noma ninathe tshwala ngoba uma unathe tshwala kusho ukuthi ujabulile. Yes tiba khona tinkinga letiba khona njoba lisho neBible ukuthi uma abantu banetinkinga banganatha tshwala bakhohlwe tinkinga ta. Mara liqiniso lithi tshwala buyakubhayizisa. Ngifuna ukuthi ekuthenini lusha lwethu lelinyenje litifaka kakhulu etshwaleni. Ngila kufuna sibafundzise khona kakhulu ngoba ingqondo my under influence of alcohol ayibi ku good state. Your thinking capacity is not on a normal level. Exactly. You'll end up taking irrational and impulsive decisions that will compromise your image, your position, and other future opportunities. And it affected your thinking capacity. Yes. You are not too sure what to put in the day. Yes. Their volume be say exactly. Manje uyakubona ukuthi lokunatha kwetshwala kangaka bantu bangabi nesikhathi lesifanele banganathi ngesimo sokuthi nyalo sesidlulile la nala sesingasala ngoba mina mangisho nje most of the time ngisho ukuthi bantu abanathe tshwala mabathi ukuthi baqedzile letinto lebebadenda and lebe bafuna ukwenda sebakuachieve seyindlela yokurelax. Manje umuntu ufuna ukuthi angasakhona nokudrive. That is why amongst the youth uthola abantu abaningi bathola ama accidents ebusuku because batsakwa kakhulu. Banatha ebusuku. Culturally kufuna ukuthi itshwala uthithengele uhlale endlini unathi udzakwe khona lapho ugitse lapho wende yonke into uyajiva usenzaweni le private le peaceful le safe noma ngabe yalala ngaphandle kwelijarity. No one will say hey lana kunenkinga ngoba vele usenzaweni le protected. Mara ungalala ngaphandle bangasakukhuthuza ungasathola sebaku adapter noma bathola bakuthatha bokwenda noma ngabe baningi balabathola balale nabo bangaka plan babe pregnant labanye ngenxa ukuthi benenjani banathe itshwala bandlulela. So sifuna kubakhuthatha abantu labasha ukuthi aba avoid ukunatha tshwala ngalokundlulele. Number 1. Number 2, bangacabanga ukuthi itshwala isolution ngoba itshwala into okuyinatha ukuthi uyatijabulisa. Utijabulisa wendeni lo yachievile lekhombisa ukuthi nawe usuyatijabulisa. Kufuna usebende uqhamuke netinhlobo tema business netinto letakusita ukuthi uphumelele empilweni. Lokho is a secondary issue. Uthola umuntu athi ngiphethwe stress ngibona ukuthi ngcono ngingasetshwala ngoba solo angithola umsebenzi. But umsebenzi uthola njani masolo ukungihlela tshwala ube mala ingcondo ngibani lo ukuthatha serious tikwetilo lotendako uma wena uqhubeka unatha tshwala. So ngikufuna sibafundise abantu abasha ukuthi kudla kufuna ukhethe kube kudla lokukahle njengemandi unathe mandi udle kudla lokufanele. Nethi ngoba nyalo sesijwayele ukuthi singene lama restaurants sithola ama junk food mfundisi and letilo lethi influencer ngalama TV nalalamanye ama media platforms la promoter
leti inhlobo tekudla netibe letingakhoni ukupheke kanti kukahle ukudla lokuphekwa endlini lokho lokuphikisa and abantu abaningi labasha abafuni kwenda letinto leto umuntu angaba nemali mina ngiyengibabone abantu lethu bangisebenzela ngibanika imali bahamba bona tshwala lo mnye nje basukhama kana seSpayo wahlala langa lonke angakhoni kwenda lutho nanga kusasa futhi unase lo bhikiliyeza futhi akakhoni ukusebenza mara lo muntu uyahlupheka so kusho ukuthi uchubeka uyathi hlukumeda lo muntu yakho asiyena utibona mkhulu yebo kanti awusingiko lokho longiko so uthi kuyisele emuva nemuntu ofuna ukuthatha serious maybe lafuna ukuzamela lokuthide akakhoni akakhoni so kuba madima kakhulu umfundisi uma sitawenda tindo ngendlela kwangathi asina future bantu labasha ifuture ikubo likusasa silibeke kubo uma bathi khahlata ngekunatha tshwala kakhulu babulala ini impilo yabo kakhulu kade bantu besifazana ngikhumbula ngifunza lenye indzaba lomunye lo student euniversity eVaal uthi wanatha tshwala for the first time ay virgin lo ntombazana watholakala alala nalomnye umfana angakahleli bangakakhulumi seka under influence yani yetshwala watholakala ukuthi uba pregnant and pregnant so utholakala uHIV positive one the girl virgin two unazetshwala for the first time ngaso yathi jabulisi ifocus yakhe ishifte yonke la bekufuna qhubeke khona impilo yakhe seyende njani seyidestroyekile balala banjalo bavamise ukuthi babe sebasuka bathi no ngoba nami ngithole ngalendlela lenje sengifuna kufakela labanye but awuya kuphi labantu labo emathaveni mawuspend isikhathi lesiningi lapha you are likely ukuthi utholakale wena njani nawuba infected so sizama kufundisa abantu ukuthi whatever they do in their lives, they must make sure ukuthi bayene ngendlela efanele. Badali babakhuta babakhombisa indlela bangafuni ukulalela. Mase bangekho badali umuntu asala bona ukuthi phela nyalo sengifana nenhlwa. Sengingedwa zwi angisathi ufuna abasekho banganisubsele wedwa. And the opportunity bonayo. And the opportunity leyo beyokuyisa kuphi phambili ngempilo. So impilo yebantu labasha ufanele umfundisi usisichubeke nalama programs yokubafundzisa. Now and again through all platforms sibafundzisa nayo le indlela yokufundzisa. Ingabukeka ngathi into lencane, ingabukeka ngoba sikhuluma ngelanguage lebangayithanzi abantu yesiswati, but ekugcineni khona ababili bathathu lebayibambako. Ngoba umuntu kuze akhone kufunza njengoba sikhuluma ngeculture uyayifunza iculture uyayishare iculture kuze umuntu akhone ukuembrace iculture yakhe kufuna kufundziswa so kufuna siqhubeke ensende njani sibafundzise abantu labasha ukuthi cultural akwendiwa ukuthi ugcoke kejane uthi uyenkonzweni umdzala noma soyintombi umntwana lomncane angagcoka ngoba vele usasemncane uma ukhula awukwathi ukuthi uwende izinto letithite letingeke thambisane nezinto letamukelekile emphakathini ngoba lokugcoka ngale ndlela leyo ku attract abantu labaro uve ukuthi bathi kunemuntu lo rejiwe noma lo muntu bathi bamdlwengule ebusuku noma enzaweni lethide it's because lo muntu usuka attract abantu labangasikahle emthola ukuthi uanda ini utsakiwe lo muntu utsakwe tshwala bekase tavern bantu labasha kufuna sibafundiseni ukuthi etavern akusinzawo labangaspenda isikhathi lesiningi ngoba kunezinto letenikako lapha spiritual lengeke ukuthi ibone physical leti tawuhlukumeta ifuture yakho forever bengisafunza lenye idocumentary ngabuka lenye futhi na ku YouTube lomnya khuluma ngenzaba ukuthi bayahamba abantu bokhendla bafike lamathaveni mabafika ba-identify labantu labane masters kusho ukuthi labane tiphiwu babe sebakhona kubona ukuthi lo nesiphiwo lesithide nalesi ba-attract leso siphiwo ba-make sure ukuthi bakunathisa noma bakudzakiswa noma bakufaka itsakwamiva mabacetha lapho bahamba nawo kulala nawo immediately balale nawo sebathethe konke lokhu lapho so uhlala uyahlupheka
uyekela isikolo awusafu uba into lengana direction mara le ndicale kuphi lemuva bantwana bakhutha ukuthi ungahambe ebusuku awufuni ukulalela so ngiwo lama programs lesifuna ukukhuluma ngawo simphakathi waseMpumalanga simphakathi wase South Africa ukuthi asisebenziseni letinsita letikhona within our communities sifundziseni bantu bethu especially lusha ukuthi iculture ibalekile kufunza kwakho ukuthi uhambe uyofika egcineni ube ne PhD kumbe whatever akusho ukuthi ufuna unga embrace iculture kukholwa kwakho ukuthi namhla umfundisi lomkhulu lodlula bonke abafundisi emhlabeni akusho ukuthi sohlukana nelisiko lakho ngoba lisiko lakho lifana nembanze yesihlahla lisiko ayisi witchcraft akusikuthakathi lisiko akusikukhendla lisiko kuyi basic positive principle leta assist ukuthi umuntu makaphile emhlabeni akhona khamba ngendlela ekahle lisiko likhondema tindote ebugebengu yebo lisiko lithi gcoka kahle lisiko lithi ihlonipha lisiko lithi mawuqala kuyongena khabo mfana uthola umntwana ngemistake ufuna uhlawulwe lisiko lithi mase unenzawo yakho bitha bakini bethe bakwendele imsimeto yakho lisiko lithi manje sowukhulile maybe sekufanele ungene stage lesithi kunendlela yakho yebo ngiyavisisa umfundisi ukuthi akhona masiko lamanye uthola ukuthi uyabuka wabona ukuthi awahlali kahle athunata sithundi nempilo yemuntu uyakubona kodwa lokubalekile asibukeni isiko imikhuba yini imikhuba ngoba vele bakhona banansi bantu bangena babuka le gap lekhona bayisebenzise ngoba lento ifana namanje njoba sisho besikhuluma ngale tinto temabandla angizami ukuba xenophobic umfundisi ngiyobuyela back uthola nyalo la South Africa kuba nemabandla lamaningi bakhuluma silungu kunetinto letendiwako lapha lo ngathi understand ukuthi kahle hle tisukela ngiphi le culture le awevisisi mangathi uyabuka letinto ti immoral namhlanje ngeke ngibite ligama lemfundisi loyo but angeke vele simbite ukuthi kuvela tikanda letiningi kubangelwa ngilokuthi sesikhohliwe ukuthi sengibobani sesikhohliwe ukuthi sengibobani ngiyavuma kunalo livesi lelithi lapha abantu bangathinzani nebantu labangasekho noma bangabakhulumisi abantu labangasekho ngoba inzaba yabo iphelile kodwa mina yami ibelieve mfundisi ngoba lokho it has got nothing to do nekukholwa kusindvo sami ngoba ukukholwa uyatikhethela inkolo ihlukanise kaningi njoba siqala sikhuluma ukuthi kunabo Rastafarian Islamic Buddhism njalo njalo inkolo le because the spirituality yes awutikhethi wasinika sesilahleka lapho ngifuna ukuthi la mfundisi ukuthi I'm sorry to relate with pastors and people ukuthi these are things that I'm observing and ngifuna ukukhuluma ngato ngoba into letenteka ke emphakathini wethu angikhulumi kwangathi ngi-expert ngikhuluma njengomuntu observile into lone passion lone interest also to drive the agenda of youth development in our lifetime there's this mfundisi unama wakhe uyi-traditional herbalist lo mfundisi bangamfundi lo makwakhe akhuliswe ngumuntu yebo ukhula nje ngalethi imbida letendiwa mlogo bantu abangatholi bantwana labanenkinga njalo lokuningi labagula kwabantwana konke bayebendela wena logogo yebo akasisangoma kodwa uphiwe letinto ene baphila abantu angamfuni makwakhe amhlalisa kulonye kwelikamero leceleni lengaphandle yena akhe indlu ngiyamhlazisa makufike abantu athi kuloma kwakhe emaid kusho ukuthi umuntu okusebenta ambide ngeligama kuloma kwakhe ngoba bekavana nebani labathide labanye lababelungu athi mabafikile athi emaid ngicela ukuthi ngithengele lokhu noma ngiphekele lokhu ngilethele lokhu ahambe ngetinyawo lo makwakhe avume lo mama kodwa ekugcineni akhala etinyembeni washona lo gogo bantu bakhe lo muntu ngikhuluma nje nyalo bayahlupheka bonke
bantu abalomfundisi bayahlupheka yena usaphila uyaphila naye kodwa lenye ilanga ngemistake wamfonela wathi yena uyahlupheka yeah uhlushwa yini ngilento leyo wayenda lemuva yebo so masiphile emhlabeni batali bethu babaleke kakhulu noma bayaphila noma basaphila laba fihlwe khona ngelisiko siyaya siyohlola uma beke bangakabaleki batali bethu noma lisiko belingakabaleki bekufana ngoba asilubula bekufanele ngoba asinanzaba nokuthi umuntu bangafile ufuna siyomngcwaba simendele lithuba ngoba sikhupha umgodi lomkhulu sibafake khona bonke labantu silayithe umlilo kuvuthe wonke umuntu lapha angithi ba useless yebo sitobona ukuthi sitawuphila kahle sitobona ukuthi sitawukhona ukuqhubeka ngempilo ngizama kuletha le picture ukuthi nanga umuntu simbonile uhlukumete emakwakhe namhla lo mfundisi uyahlupheka egameni lekhola ugibele stage athandaza memeta akhiphe inyembe solo tinkinga timlandzela ngemuva ngoba wenda wrong kusho uhlukumete ini imbanze yesihlahla wahlukumete imbanze yesihlahla lesihlahla noma ngabe sihle kangakanani noma singaba nemafruits langakanani this year next year ngeke sisaba nawo ngoba uhlukumete the source so ngizama kuletha le picture ukuthi kubhlungu kakhulu ngoba usuku walahlekelwa impilo yakhe ngenxa ukuthi wa ignore wanga embrace iculture yakhe lokubhlungu ukuthi angeke kuhlupheke labantu abakhe kuphela generations to generation exactly uyabona sidura lesithathu nalesisi le ngifuna kusho khona mfundisi mina njengami baba mekathanda silungu kakhulu ngoba bengumuntu libekayile esikoleni and most of the time thanda khuluma silungu but wangikhotsha wamfundzisa ukuthi sintu siyini sibaleke kangakanani wangifundisa nesinanatelo sami nokuthi bogogo wami nabokhokho wami bekungibobani from esidini la kubo so that ngathi even namanje uthola ukuthi labaningi emndenini ngimle ngathi le information ngilethi into yokufuna sitende le ngoba uma singadinaki lethi into lethi tusihlukumede ekugcineni bantu abaningi namhla bayahlupheka banethi imali bayahlupheka bafundzile bayahlupheka basetikhundleni ngenxa yokunga embrace their own cultures and lokubhlungu umfundisi ukuthi labaningi nyalo babhaca ngani ngokukholwa bathi bayakholwa kwangathi lokukholwa usuke uworshipa madimoni ngala kanti bantu abafile asibaworship asibakhondi siyabakhumbula sisho ukuthi besiphila nabo kahle bekukuhle konke kuhambe kahle nalabalele khona siyobuka ukuthi ngabe kusase kahle silethe amablomu kumbe yini ukuthi siyanikhumbula nanoma sathi ukuthi lapha kulele lesidumbu salomuntu sesabola kodwa siyathi ukuthi ngilasa fihla khona umuntu lebe simthanza lebe sifuna ukuqhubeka naye nempilo uNkulunkulu wamthatha ngoba isikhathi sesifikile lokusala ukuthi senda ngendlela lefanele uma ubuka kahle mfundisi mawungachecka ucheckisise kahle bantu noma bangakuloya kangakanani if you are grounded kahle ngesintu sakho culture ya nali iBhayibheli lithi honor your mother and your father so that you may live long if you are grounded well with your culture you will live long ngoba sathana uyakubona ukuthi awuna order uyangena usebenza ngawe kamnandi na uphumile ukuyakubona ukuthi exactly awuthathi nokuthi ungubani olulwane awuhlawula umntwana wakho wena noma ngabe into ifuna ukudzelela abantu abadzala umuntu phela inhliziyo yakhe mayibambekile igobekile ngawe kude kwakho lokutawulu isintu sithi awukwati ukutshontshela umuntu uthilo ngoba mile utshontshela lo muntu udilethela ini dicalekiso so sintu sibaluleke kakhulu bantu bethu labasha sifuna kubakhuthaza labakhona khona kuto tonke tinhlanga abafunze ukuthi sintu siyi-background yempilo yabo ngeke uye phambili ungakalungise emuva baningi namhla bathi sola labanye barealize sekulate the western lifestyle is something else ngifuna ukuthi la kulenzaba ye-healing mfundisi there's western healing there's traditional healing bantu labasha abasafuna ukunathi imbita imbita bacabanga ukuthi uthathe amathambo wemfene wathatha nengadi yenyoka wathela wamixa letinto ukuthi bantu abanathi
Ayi. Sihlahla. Yeah. Lesiphekiwe osalobekwa bendela ukuthi lo muntu enenjani anatha phili. Lesendela amaphilisi. Lesendela amaphilisi. Prepare. Ngoba kwendele traditional herbalist banda bafuna kuya kuyo bathi baya kudokotela. I-traditional herbalist inyanga umuntu understanda into yokuhlanganisa leyo mithi leyo asite bantu ngesiphiwo lenikwe uNkulunkulu sona. And ma powers la reliable la uNkulunkulu hayi umuntu kunjalo. And ngihlale ngisho ukuthi mina asikwati ngoba ngiva abantu bakhuluma ngeancestral worship. Ancestral worship mongaswa yibuka. Ayikho lento leyo ngoba kude umuntu lo ngamcompare naNkulunkulu emhlabeni. And uNkulunkulu nguye the ruler of the universe. He's above everything. Kude lo ngaba ngetulu kwaNkulunkulu noma ngabe kunjani. So umuntu lophilile waphiza washona awukwathi ukuthi uyomworship kanjani. Awukwathi naye ufa athi ukuthi kunaNkulunkulu. Lo worshipper. uNkulunkulu munye. Kithi sonke. Yebo. Into lebalekile ezilonke wathi ushilokwenza ngokwenda ngeliqiniso. Yebo. Siyalahleka ngenxa ukuthi asikhona ukunderstanda lo. Baningi labathwakala bafa lesikhathi sabo singakafiki ngoba bakhona ukunderstanda ukuthi le hlobo lena yetindo letisetshenziswa ngesintu toba sita kuphi. Kunemngane wami lebekahlushwa sifuba kakhulu. Asimakahlele azaheftele lokuthi kuyathusa. Kwathiwa kunalomnye babe ngalangodwana. Unaye lemithi ukuthi kuthi imbito yanatha. Wanatha lo mngane wami namhla lokhu siyalingana ngeage. Zange saphinde samhlupha sifuba. Yebo. So lo muntu bongamthatha umise somewhere. Mina mfundisi ngeke ngaba ne challenge ngashaya inhloko lematima. Ngiye immediate clinic bangicheke yonke into abatholi. Ba cheke ba migraine and everything abatholi lutho. But ngasitwa ngumuntu ngesintu. Wahlanganisa tindo takhe tindo simple ukhiphe esihlahleni uhlanza lo umbuka. Ngaphila isihlahla semgwaqo isihlahla sema. Yes, exactly. Ngaphila. But so uyayibona ukuthi kunetindo leteneka iwitchcraft ikhona mfundisi. Kuthakathi bukhona mara abantu labasha labaningi bayadenda ukuthi batholakala baba kulomgibe ngoba basuka ba ignore lingemuva labo. Yebo. Iwitchcraft phela yaSathane. Yebo. Abantu lababi. Yebo. Ngoba naSathane unglobi. Yebo. Labafuna ukudestroy labafuna ukuthi impilo ingahlangani. Always kube disorder labantu bakhona khona. Ngifuna ukubuya lapho ukuthi ukhulume ngephuzu elibalekile la lokuthi nasiya lapha emathuneni kunalamathango nje kuphela. Lo moya usekho. Yebo. Lo moya usenzaweni yakho. Yeah. And lo moya uyasibuka unathi all the time. Yebo. Kunelivesi lithi ungamjabulisi umoya oyingcwele. Angisho ukuthi umoya wami nasengishonile ngoba ngcwele. Uma wende kahle. Kodwa uma ngikubuka wena ungasamboni so ukhondema kanti ngikweke wabami lokho ngikho ngiphathela kanjani ngoba noma uphila njengoba ngiphila manje ukhuluma nebantwana bakho abantu bakho bakukhondema nangabe bakukhondema bangakuvisisi bakudipaya emithethweni yakho kuba buhlungu kakhulu kangakanani ke uma ungasekho yathi ifana exactly ngamashina lento lengicetha kuyisho umfundisi yalo umfundisi lo lebe ngithi mina wahlukumeta makho asaphila ngento nje lencane kakhulu afuna kubukeka njengomuntu kahle ebantwini inkinga lenkulu le ngoba abantu batakubuka njengomuntu kahle mara egcineni ohlupheka wedwa ngeke babe khona lapho usana uhlupheka abantu abahlakaniphile bayakubuka kusilekhaya kahle usilima lo nkulunkulu yomkhonta kanjani wena ugibele stage to praise God kodwa uhluleka kunaka mntalo wakho kube uyalathi naleli verse lelikhuluma ukuthi honor your mother and your father so that you may live long. Labanye abantu baye bathi batali bakho ngoNkulunkulu wakho uyabona ngenkulumo nje lesimple yes labazama bona ukusho ukuthi liBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lenyoka
babe mina leyo ngiyivuma 100%. Kwasho lo mfundisi bathi ngumaponga. Ngathi uyini but ngikhumbula ngathi ngimaranyalo ngathi sewuchintshile. Kodwa akhuluma ngenkulumo lethi umuntu uNkulunkulu wakhe uqala umdali wakhe. Lokusho ukuthi you can't honor God ungaka honorish your own mother that gave birth to you. Your own father that raised you. Because investment yakho kufuneka ibe lapho kakhulu. So bantu labaningi abakhona uku-understanda lokho and ngikho kanye lokubahlupha ekuhambeni kwesikhathi. Mina bengikwendela umzekelo umfundisi ngalenza baya nangu umfundisi lo ukuthi abese uhlukumeza umntwana wakhe umvuzo wakhe yini. Ufana kusesesogwini ngoba lo muntu uyahlupheka onke malanga. Uzame yonke imithandazo. Mina into lengayisho kuyo ngathi mina uyalathi icala lakho and uyathi ufuna ulende njani. Sekufuna into njani phela? Uya lemathuneni yomthola khona yena ngoba lena kusele emathanga. Njengoba usho uhambe lo muntu inhliziyo yakhe ibhlungu. Mina I can tell you umfundisi ukuthi umama wami simfihla after 2 weeks. Ngifuna ukusho lokho as a way of people to learn. Before ashona ngahlala naye ngambamba sandla ngimbona ukuthi akasekho isimini lesikahle. Ngambrasha la scope la ngambrasha la tandleni ngathi awusangibuka nokungibuka ebusweni wangibuka kayi1 so afuna ukukhuluma kodwa akakhona ukukhuluma nasohamba vele kunjani mase ngithi ngiyabuka ngiyambona vele ukuthi lesimo lesi ngeva buhlungu ngahamba after sesimgcwabile 2 weeks ngamphupha etakima ngihaga athatha amechiso akhanyisa amakhandlela. What is the meaning of that? So bantu bayakhohlwa ukuthi kubalekile mawumuntu omusha nomsakhula batali bakho ubahloniphe ubaphumise kubathanza ikakhulukazi thina abantu abamnyama kakhulu thina abantu abamnyama ngoba vele our foundation ilapho angithi uNkulunkulu usplacile kule culture yethu sima Africa uma wona ukhwesha kuleyo ndzawo shothi udifaya udifaya uNkulunkulu ngoba nemlungu ubekiwe kule culture yakhe yes netinhlobo letinye tetibe tibekwe kuma cultures ato lona lo kumele aphile ngeculture yakhe kodwa lama cultures ukhulume ngediversity la ukuthi lama cultures ethu anebuhle kumele kuhonorishwe yithi ukuthi egcineni lobuhle kuhlangane kuba sisibe esidalweni kakhulu. And uma ungabuka la ba embrace kakhulu ama cultures wabo bayaphumelela. Baphumelela buka nje lesipho semandini. Ba compromise. Asikhulumi ngekukholwa sesikhuluma ngokuembrace nje iculture your way of life. Iculture lenye labayipromotako yokusebenzisana. Exactly. Nokucabangelana nokusupportana le culture still nayo le ngoba ngithi you are instilled this culture from an early age from the family ngoba njengoba ngishilo ukuthi start with the family unit as part of the basic principles of values. At the end of the day thina ngala kubantu abamnyama noma lesive lesimnyama asifuni ukuyipromote lento le siba nejealousy amongst ourselves sibe sesicompromise tinto leti ngasisita tisisa phambili bosaqedza kusho example lana lebaleke kakhulu umfundisi ukuthi kunesive lesiniketwe iassignment yakho nemuntu emndenini kunamunye namunye lo niketwe iassignment yakhe. Uma mina nginiketwe ukuthiwa ngiloba mfundisi ama serve God using that gift. Uma mina nginiketwe ukuthi ngiloba i-traditional herbalist ama serve because still I'm serving God. Angitsange into letimbi. Exactly. But bantu bakhona ukuhlukanisa lokho. Abakhona ukuhlukanisa. Ngifuna kubuya kancane kuleyo ukuthi thina siyamonelana, sinemona. Ayikho iculture lesifundisa ukuthi sibonane nemona nalomunye umuntu. Ngifuna ukuthi sibambane seleyino yinye sikwazi ukuthi siqhubeke. Kuna la enasikhula thina kufamily besiye sibone lokho ukuthi nakuna bhuti lothida angithi thina lesitala nababuya ngale bathi labanye basisibanyasa labanye basisini
labantu laba into lehle benibonile kubo ukuthi baphilelana uma kunemsebenzi kakho unganathi ngisho unganamabhodo noma uyolobolo uthatha unkosikazi awukanato letinto baye bathathe la kubo bayise lapha lo make nakafika bona sengathi yonke into iphelele la ekhaya yothi ngokuhamba kwetinsuku ubone kunyamalala nga one by one letinto lethi khona le support lokukhuluma ngayo ukuthi sincedzane singabo bude bethu ungabonani labanye abantu kodwa sibale lehlazo nileyo indlela thina ema-Afrika lekufanele siphile ngayo lebe kuphilwa ngayo ukuthi uma kunganambuphu babhuti kumele kunanisele impuphu nakunganakudla nawungana lubisi nibe ngilethi inkomo ngimthu angikunike le nkomo leyo ukwathi nawe ukuthi ulime ukwathi ukuthi uphile bekunelilima ukuthi siyancedisana labo laba ngavilaphi kube naloko nje lokusenda sibe lesibambele nalesibambele kakhulu mfundisi letino lothoko solo ngibuyela la ekuthenini kubhlungu kulesimo lesikuso manje ngoba we are inviting bantu labangekho kulesimo lesikuso noma labanga understand lesimo lesikuso thina njengebantu abamnyama sifune ukuthi ba invade le space sethu si influence ma cultures wabo netindlela tabo tokuphila sibone ngathi ku wrong liqiniso lihle ukuthi bantu labaningi uma ungabuka nyalo baningi labasithi quality ba ngenxa ukuthi emndenini yabo abakhona ukusupportana umuntu onemali leyanele akakhona ukusherela lomunye makane business leyanele akakhona ukufaka labanye but nakhona uphinze ungabasoli ngoba labanye mina ngike ngakwenda ngathatha abantu labathi ihlobo tami ngabafaka ngivula lenye inhlobo yebusiness mara lesihlobo ngisolo besitshontsha kakhulu lesihlobo ngisolo lesinfluencer wrong decisions lesihlobo ngisolo les ill treat abantu lebanginiketa le business ukuthi iqhubeke so naloko kuya influence but I want to go back to that main issue lebengizama kuyiletha ukuthi thina njengebantu lesiphila ke emhlabeni asizameni kufundzisa lusha lwethu ukuthi kushare kubalekile kusitana kubalekile awuluzi lutho masila emhlabeni we are here to serve others laba lekha khona la kune gap khona thina siyangena siyancedza uma kunemali ngitamnika uma kunekudla ngitamnika uma kune business ngiyamqasha uyangena noma kunalomnyele ngimatiki ngiyamfaka wendela ukuthi le simo labukene naso senhlupheko lomuntu aphume ku mara le culture yanyalo lesiqhubeka ngayo umuntu uthi no mina ngiyohlala edrobheni angifuni ukukhulumisa abantu angifuni futhi ukuthi ihlupha ifamily yami ngiyabona ukuthi ngibangela stress ngikhumbula lomnyube nenkinga lenkulu le example engifuna ukuyibeka ngiyibonile practical njoba ngisho labantu labancedzile lo muntu unenkinga lo muntu abazange beta bonke yebo labancedzile labanye bafundzile labanye banema business labanye bayasebenza bamiyekela umuntu wafa njengemuntu lo unknown citizen nanyalo nje ngisacabanga kunalomnye baba nje lengisamcabanga ukuthi uphila yedwana kodwa lo muntu uneligalelo lelikhulu kumphakathi ngaze ngathi yathi nento ngoba vela ngeke ukuthi ngicela unikete i-ID yakho ngubhalise ukuthi mawungashona cover up ngoba sowukhulile mara lo muntu une role enkulu la idlala mara uma ngafa bantu ngeke baze bayengene kuyoba ngiloyo nalo asikhuthathe nini ukuthi masiphile emhlabeni awutiphileli wena uphilelana labanye mawuphila ufuna userve mawusemhlabeni without a purpose kusho usunenkinga and masemhlabeni uthi buke wena uphile nje ukuthi ngiyadiphilela kunenkinga futhi mawukhula ufunza kulabadzala ngeke ulahleke endleleni thina asikabanga nayo le opportunity kusibatali bethu njengami nje mina I can tell you baba ukuthi ngihlale nabantu labadzala kakhulu kimi i-age gap lenkulu kakhulu yabo 20 years yabo 30 years mangihlala nalabantu khona lengikufunzayo and ngicompile le information for my own good and lento leyo ngiyayipractice kuphi endlini ngizama ku-instilla to my kids so that mabakhula
bakhona ukuthi babe bantu lengifuna kubabona bangiko yabona kanti futhi lenye culture mfundisi lengifuna kuyisho ngilethe balabasha kuyiculture ukuthi umuntu makaphuma athandaze kulisiko lokho ngoba la uyakhona awathi ukuthi kuyondekalana ngisucela kumvela incane ukhuluma naNkulunkulu into lo uyibona ukuthi ita kusebentela egcineni so bantu baphuma bentetini kanti ngesintu sethu uthi uhamba uya la uyakhona ubike ukhulume naNkulunkulu ukuthi ngilokhu nalokhu lengifuna ukwenza kude indlela tivuleke laba duzani nawe mawukhuluma spiritually they are connected to God they see everything bayakuvela bas okay sihamba na uthi uyafika somewhere bekufana kwendeke lokuthide wena soyasiza mara lokuhamba njengemuntu ongathi akana direction ngathi awathi ususuka kuphi ngoba basifundisa abatali bethu ukuthi kufuna sende njani empilweni mara sikukhobose lokhu sikuthathe njengetinto letingasho mina kuningi lesekufunza nyalo ikakhulu kade njengoba bangasekho abatali bami ukuthi in fact they were telling me the truth and these are the things that we need to know yabona uma bathi people are perishing due to lack of knowledge and the knowledge of truth basho dona letinto ngoba we are compromised because we lack and uyathi tsotsi mawufuna kungena ngawo utokufuna kubukela kunedikhala lakho bangenela sikhala sokucala angakubona ukuthi ngathi awutati ukuthi uyini then takubamba la udlala ngawe kakhulu nesitha nje lesingisatane sosebenta kuwe kamnanzi kamasikuthola ukuthi ngathi awutati ukuthi umethi so kuko konke lokwendako yathi ukuthi ungubani mawuvuka ukhuluma naNkulunkulu wakho uyakuva la ukhona khona mawuhamba noma usemhlangane noma usemsebenzini noma ibusiness noma ayini manje abantu babelivela ukuthi mawukhuluma ngeculture bakhuluma ngokuthi uyokhendla loyo mkhuba lo mubi lengafanele siupromote lefanele nje ukuthi singaw embrace at all because ukuhlupheka uyagcilatana kakhulu nawo lothi nawo uyagcilana kakhulu phezulu ugcilate nalabanye nalabeseta emuva mina nje impilo lengiyiphila konyalo yathi ngize ngisho ukuthi yathi ngiyabonga uNkulunkulu ngoba ngiyajabulela lele nginako nale ngiphila ngako kuyangijabulisa angisa envished letiningi ukuthi hey ngifuna lo ngoba ngibonile ukuthi bantu bayaphuma endleleni ngenxa yokuluthwa dindo dzala bebasifundisa ukuthi ungayisinza dzala abantu abadzala bebasifundisa ukuthi singayithanzi imali tsanza imali kuyingodi baningi labafe ngekuthanza imali dzala basifundisa abatali bethu singathanzi tikhundla uma ukhethiwe wafaka enzaweni kulungile kusho uNkulunkulu uvumile manje kunabantu abafuna ukutifaka ngoba bafoster asathi uyaqhubeka lapha kabili kathathu so ufile lo uyayibona so kunetinto kufuna sitifunze and it does assist ukuthi masiphila lempilo sincenge size sofika la uNkulunkulu asibekele khona sifunze kulinza sibe patient kuze kube isikhathi lesifanele sibonga kakhulu mbukeli siyabonga ukuthi uhamba nathi yasiva ukuthi sikhuluma ngani esihlokweni se-youth and culture esikhathini sekufika kwethu uthi sihambile baba nasi isikhathi sethu siba sinane kakhulu ngiyacela ukuthi ushamba kanye bese uyabalekisa siyabonga kakhulu le program lenisinikete yona namhla iyasikhuthaza nathi kakhulu ngoba inhloso yethu which is imparted the knowledge to the relevant people and the relevant people is the young people and the knowledge lesibaniketa yona ngileta abasita kusasa ukuthi baqhubeke nempilo that is why siyaqhubeka as a revived generation NPC ukuthi sifundzise abantu labasha tikwetinto tonke letiphatsene nempilo yabo socially politically technologically culturally kuze babe flexible to change siyabonga kakhulu sibonga kakhulu nakuwe Buti Chester sibonga kakhulu ukuthi ube khona like ngintithu tekusakata ukwathi ukuthi singene kuso sihloko sincedise ukubukela ekhaya asihlangane nalokudala sibonga kakhulu